for any ashe for me ma obibia akwaba strong ele ba too much age and then so munua ba musun for Mexico na me de ensem a circulate wo man ba beto mampo no so for Ghana for yen na yenimu say copy mu say former president is excellent Jerry John Rawlings enya ni baby call yen chesa twetwe ensem dudu na de aba oman mu na ni wo achi so for ekra load ensemu pi ena abobo abana ni na ene say yenna yenim eba abakwasemu a efa Hila Limann ene Jerry John Rawlings ho na chese utimi ho say ensemu a ankoye ama ebinum ye papa Hila Limann efri atasefo asase so January 23rd 1998 na ye papa ye kwa abakwasemu a ye former president when baby called Jerry John Rawlings and a man akonya the Third Republic of Ghana akonya ne so na after 2 years no wo bomodia esa di coup d'etat ete from French me coup d'etat esa edi be yi no free akonya ne so na etiefo ni nemu papa yi estre ne nkwa free atasefo asase so na papa yi free mu no na eyi ase no abakwasem kire se former president wo kopie mu ase nanso ye kase Dr. Zila Limann wo Hila Limann ne baba enya interview because so on a Black Rasta woman team was Xylophone FM na Zila Limann jury Emma yenya Ghana hip life grandpapa Reggie Rockstone Reggie Rockstone the wife and Zila na interview na imuno na nsem bia wodi tu dwane say Rawlings no no de enya adia na kire ne se won kwa enya adia obekọ bi da enya adia obekọ bi wo mreku a Black Rasta busa no question fa say wono no ya na ebekọ so no obekọ ana say wonko na enu no ji ne ho ano sa na tiefo nsem ni bia wo kan ya ne say wono enam ono ne family any former president awonya ne baby ko wo mo family nsem sema na wo mo ntemu de bibia nkire so mo relationship papa ni free mo no se wo kopie mu wo na eye ase na wo kan nsem se before wo benya akwanya no se wo biewu wo ko na eye ase na che se nkita hu bi wo mo ntem anyonkofa bi wo mo ntem na afen so wodobi nso wo mutem na so san enioma elenke obi ma wutimi tu anamo ekọ na so na akọ na eyi ase no osusu se bi eni former president ene Limann family no wo muntem na tiefo say na wode ne nsem no etudwa pepepepepe. While speaking to Black Rasta on his taxi drive show on Xylophone FM, she said owing to the animosity between the Rawlings and the Limann family, there is no way she can put that aside and appear at his funeral grounds, although Rawlings attended Limann's funeral. Me, no, not at all. I don't know him like that to go to his funeral. For me, I think that is really personal thing. I need to know you or your family, or there has to be a link or whatever. It will not even cross my mind, she stated bluntly. Opache say say na mdi kan boss na say relationship bi wo muntem ti wo no kra de enya ade a ba ni team ana be ba ni team say wontu ne nan enko wie eye na say na etiefo ye nyina ye nimu say Limann family and former president Jerry John Rawlings family ye can say nkita udibia ensheda eni wo muntem enam abakwasemu aba betwemu na etiefo muma yen show unwu ni say Ghana ha say
yesoso enyoma so pa esan say Ghana for ye ni mukra eye abakwasem we fa eye Limann any former president wo Ghana for do na enim na esi den na papa we free mu na eye ekoso na eye presenter bi betumi akwakobisa sa question we na che say esi hu say Ghana ya na etwetwe nsem edeba eye abayo nsem wo de betudwa say ebe ye bi mudo say enye bi mudo wo de aba betudwa enam eye presenter bia wono bo modin e man say akonya say on be express no na ehu hia say sa question no ye bebusa eye madam Limann na ehu hia ana say Ghana for yes so eye nsem bi so e dey for mu say ehu be hia say sa eye ne ye Ghana for ye soja edigu nsem no emra so say yetimi twitwa sanyoma ne so esan say ye nimu pa se ade ya kwakoye e de nsonsanso e de basabasa ye de sakasaka ye na beba nanso ni ebu ye ni egusu ni ya san se bia ye pese ye trendy ana se bia ye adwuma trendy ti misusu se enyoma ahyedan koye wo Ghana ha e se yetimi tu ye hofo ye dan ye ni kire eye enyoma bi na wo a wutie we nso adwen kire wo ho ene sen e ho be hia so be ja adwen kire wo ye comment section wo subscribe to my GH if you dey kese na adwuma de be to ma munmu wa na wonsa etumi akebi like and share e promote ye channel we mercy cow na me dinkita won be so mo dasene ye be san ehia makram.